Živijo, evo ekipa Lepote Slovenije, vas pozdravljamo danes z Nanosa. Ful je lep dan, res imamo srečo, sonček je toplo, kar precej majčken piha, ampak ni sile, tako da razgledi so pa fenomenalni. Tako je, ja, res smo imeli srečo s tem soncem, tako da mislim, da bomo danes maksimalno izkoristili nedeljo. Vrhunsko je in še bo.